Kawachako en riwruok mar kweth mapingo sirikal koro sayo tan sirikal mapacho ka nie manyayo timbe njore masani otimo newa ipacho ka. Kagilose limbe margi e gwenge mag Kitui, jotelo go sayo sirikal UDA kuom rem tayo Kenya e yo makare kaluwore kod katiba mapacho ka. Ilimbe margi e gwenge mag Joakamba e odiochieng' mar ariyo kama ne gilimo kaunti ma Kitui, jotend kweth mapingo sirikal osayo sirikal UDA e gino magiwacho ni tayo Kenya e yo makare otamogi. Nani aliua Gen Z? Nani aliua Gen Z? Nani alisema vijana wapigwe risasi mguu? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu matibabu? Nani amesabaratisha maendeleo ya Ukambani? Kotelne ko jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kod nyawadgi mar Wiper Kalonzo Musyoka, jotelo go koro sayo telo mamalo mar sirikal UDA kuom nyayo kendo tayo timbe njore pacho ka. Kina Murkomen, yule waziri wa interior, anasimamia uhuni Kenya hii, and the whole world is watching. Therefore, Kenyans have decided they want a country under the rule of law, ambayo inasimamiwa kikatiba. Kalore Gachagua, jatend piny William Ruto tiyo kod jonjore rocho chenro mag oganda kendo mayo gilope. Huyu Kasongo na Murkomen na Nixon Koril na Oscar Sudi wanaweka magun, wanavamia mashamba ya Wakikuyu, wanataka kunyakua hiyo mashamba kwa sababu Kasongo ameuza kila kitu. Kenya imekwisha, imebaki sasa kuvamia mashamba. Hii mawe nasikia ukizunguka mara 7 unageuka. Nataka mtafute mawe ingine hapa Wakamba. Kasongo akuje, asuzunguke mara 7, awache uongo, awache wizi. Korka koro jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa osemo jopiny wiero Ruto kendo kolero ni Ruto tie rietha kod omenda jopiny. Ruto ashakula paka share yake ya 2 term. Yaani kwa miaka term moja amekula ile ya Uhuru ya term yote mbili. Aende asiende jamani? Si ashakula second term yake? Sababu tukimweka endelee miaka ingine 5, haki ya Mungu, there will be no country left. Sababu ya wizi unaoendelea, amepora kila kitu. Kweth no biro dhi nyime kod limbe margi motisi ni Meet the People Tour kiny kagichomo gwenge mag